maroon, sky blue, na wigo na green. Obutambe bwe mabatiga nigo bokolengana amo nukwenya gwe customer. Mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika kinga gicho gwakeranya mabatiga ase nyumba yao. Tutari rero ase MRM showroom. Onyara kabo gokwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na wigo ayo orakoberwe kasore asubwango. Edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo muchurigo busongo iyo irangene duka ya Safaricom. Wigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank. Asamange bakere simigwe trase chinamba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Isano na Ibere cheritkoria Jumamosi yetu tariki 15 mwezi nyino yo 11 mwaka wa 2025 Ekeonga Chinsa Isano na Ibere ansenchira yo wenge nchengoroga Catherine Nyaboga kaminongere ku studio ya kabere nera kwa nakabana chibichechi na maringo ikirachira asenchira ere yo we kiranu Vanessa Nyaboga koraso mono afwe bimanyerero kabana intuweka omwero mujumbe webunge ya West Mogrango omoske Steven Mugaka nigo aroko bolyo gocha sabara ina boy gabana siasa kurwa County ya Nyamira na boiko orogongo rwagusi orogima batige korenta siasa chitaisaini asogo chako University ya Nyamira. Mugaka nigo aliganirie okuna chagwe kigambiro igoro yogo chako University eyu na goteba egendere korosewa. Buno mwakiri Mugaka ukwa na ritsko riarero negetasine kiga wetira enchira yesime nigo atebire nerebuya University eyu chake na nigo eraborosagia gose nigo erabege korerwa ne University area ya Kisii. Igondagete kuraburia abarai batagete ebirogo abwo konya babwate imirimo iyo eserikali ere menene inchungora asamangana ye University ya Nyamira asituanyiru siringale abamwali ngo mumanyete ekimwakolete ni University eyo yesomo eshimiwa governor Nyagaramu Minto arueto buri mukia banyoru University erosiwo ku Eldoret mokoleti kende bono igekero tuachire tuanyalire tuansire safari yoko agache University ya Nyamira gwansira kia banyoru nakogenda gukise mochinde tari masikani ekero mugotenoka gotebya abantu nga gazette notice teyo University ya Nyamira igere branch ya University ya Kisii ekorera University yigo ikebe University ikoro ku Nyamira igoko gazette ya University ya Nyamira etarachinere rwetu aramaguru omwana gako gende sukuru litukabyarwa yego demonstrating abantu mbale batemanyeti batamanyeti amachiko batamanyeti enchire University ekoroswa incho mujumbo West Mogrango oyo ole aso mustario motwe yoko lera na kubwatisi na gusira na magama University ya Nyamira erwe aso rusagerwa Kisii egeratuete nenere gongo tebya bagusiba ito ngana bangaini mule mo baise kongainwa
mubaise kungainwa n'abantu batatokonyete konyora university ejekero babwate chinguru paka bagatusiekera noene egiosiki kie university twabwate tiga Nyasaye tokonye university eyi ya Nyamira ekorerwa ne university ya Kisii etware amaguraye etware Chinsa gichiaye etware echata ye university ya Nyamira na yongo ikaranare egekogera se budget ngobeka tole chietaneti 3 billion shillings chigo chikwagacha university ya Nyamira egere imanyeko ewe chata yaye yetenenere Asensemo yende kose chinga kiechecho moske mugaka nigo airaniria ekegambiro buya asokorusia ekina igoro yomuroberi bokorika abanyanyimbo mugaka nigaru kubolia gochia sabasae bari batagete konyora amabaga yemeremo buna abanyanyimbo kwesokia sobunge nabo igo kobogoria masakarabo abo erio banyorere amabaga yemeremo ngonto gitwa kirikigambira kana nagiense ngambu yamono asoko igwera na kurusiororo injunction babegete yogotenania okorika kwa abasaye baito ko baba askari ba police tikine kikonya kiagambiro kiaerire na ende machiko yense tari wanja ngeke gambiro na ende keigure file yende yekina asekina ekoti yeyo ya kwaneire ya kurire ya siekire file yeyo abakire ngambu yamono na kuburia abasaye baito bali babwatira ngoyoko ba abaskari kamuranche morosia masakarai nolituko ba kurika se Chinsa mwao mwe presentie egere na intutonyole esha ya mabagalia toire yokulikwa asabaskari abuabuo Togendrete ko rigereria morobiro yo woko rikwa kwa banyanyimbo anne mono okurusigwa gwikini kike yetuwase kigambiro igoro yoko tenini wa ko morobiro yo ni gobono mu inspector general bo banyanyimbo Moske Douglas Kanja akwanire morobiro yo woko rika abanyanyimbo chiribu 10 Kanja nigo airere bono morobiro yo nigo rakorekaneri tukore Jumatatu chitariki 15 na Ibere na nigo racha ke Chinsa Ibere chiamambi na oere Chinsa 11 Chamarogoba asebo igora akorekane ebituo chiminye meronke biri na bitana biri gose 427 emergency ya Kenya morobiro yo ni igora akorekane asobo na obwasio kunondo tayo oraina neri yaki asengencho ni go arachie kwimukirwa egetambukire getindikeri chiko. The recruitment date is 17th November 2025, that is coming Monday. And the hours are between 8 a.m. in the morning up to 5 p.m. in the evening. In all the 427 recruitment centers that are distributed throughout the Republic of Kenya, the exercise is free of charge. No corruption. Any of our officers involved in corruption, we will carry out appropriate action. And the recruitment goes on. And I want to encourage the young men and women of the Republic of Kenya to troop into the recruitment centers coming Monday. We will get the best from the Republic. And I'm happy because we are not only recruiting young men, they are not only going to get a job, but we are also getting a reformist team. A team that is going to push and move police to the next level of development. So to me, it is not just a new team of police officers, but officers who are to come in and assist us and support us in the reform agenda, because the police is under transformation. And this is a very, very important component, the recruitment. New officers into the service. To me, that is something that is very, very important. Remember, we have got a general election that is coming in less than 21 months to come. So we need to prepare adequately. And getting those 10,000 police officers is a clear indication that it's a good market.
Monya kirogo bwekyumbikira ya kyobochori n'echimbebe kya IEBC omoske rastas edungethkon nigakwanira obochori oboke obure bosio na boigo okwanire gatie Chinsa mochiria chibura buru chiabere chikoenekiwa okwana korama gacho anniversary miyo mochio Nairobi chinga kyari kurwa enkwano gosara botigoro yokwerobiro kwabo bosi obochori obo ethekonigo akwanirete bunge ya Kaspur abu asabantu batwane chinkoma chintindi na goteba ni batuma ekiombe kyabo kigakora obotuki o asibono barachie kuimukeria abantu bitambukiro ebitindi berichiko gochakira ritko ya Jumatatu. Speaking to the issue of Kasipul, we are aware and we have had reports and that there have been incidences of violence in Kasipul. We as a commission immediately we were notified of the situation in Kasipul. We dispatched our investigations team to the ground. They have concluded their investigations or the assessment of the situation, so to speak, and we have that report. And what we are doing as a commission, and again guided by the laws of Kenya, we have empaneled the Code of Conduct Enforcement Committee, which will commence its work on Monday, to summon those candidates in Kasipul and anybody who has information on what happened in Kasipul. They will conduct the hearing, and within the shortest time possible will make determination on what needs to be done in as far as addressing the incidences in Kasipul are concerned. So as I conclude, ladies and gentlemen, I would like to condemn all acts of lawlessness and violence across all the areas where we are having elections, particularly in Kasipul. And I would urge all those participating to refrain from any acts that will undermine the integrity and the credibility of our electoral process. Mwaseneta we county ya Nairobi moske Edwin Sifuna ojubo igoro muri kibwikia makira ya ODM niga mochiria abara ikurwa ekiamekyo abagosokya obubisi basangite na Raila oyomo asoy asiye amase yamo nakobapolia babwati aria batebetiwe asobomo kokwana nabasaye kurwa gukwana basaye miye county ya Mombasa asomo yigo genrete bugo chengera imyaka 20 yokobora gwe ekiamekyo Sifuna niga gendere ukwana ekene na bolia ikiamagia ODM tikego swana undo bwensi na boigo ase atebiri abamu abosa baribandi kuro ikiamekyo babe bagokwanira ekene na boyo gotinenera ekene. Ukivaa hii kofia ambaye imeandikwa ODM ukumbuke yale maadili ambaye baba alikuwa anasimamia. Mheshimiwa Winnie Odinga, wengi wanasema mambo ambaye waliambiwa na baba wakiwa peke yao. Kila mtu anasema hiyo. Na najua hatuwezi kusikizana ni nini baba alituambia tukiwa peke yetu, na situfuate ile alisema tukiwa wote basi. Situfuate ile alisema tukiwa wote basi. Baba alituambia tukiwa wote ya kwamba we must keep the identity of this party called ODM as a separate entity from any other. Unapovaa hizi kofia ukumbuke miaka 20 ambayo imepita ni watu wangapi wameuawa kwa sababu ya kusimama na baba na kusimama na haki. Ni watu wangapi wamejeruhiwa. Hata siku ya mazishi ya Mheshimiwa Raila Odinga watu walipigwa risasi pale Nairobi na kawawa. Kufikia leo ninavyozungumza hakuna mtu katika serikali kuu ambaye amezungumza na hizi familia. Mimi nawaambia hiyo si haki, na sisi kama wana ODM hatuwezi kunyamaza wakati ambapo maovu yanatendeka. Nataka niwaambie mimi niko ngangari. Kama Sifuna mimi niko ngangari, siwezi kutishwa na mtu yoyote. Nataka kujua kama nyinyi mko ngangari nyinyi. Nataka kujua kama nyinyi mko ngangari nyinyi ama nyinyi ni watu wa kuingia baridi. Hawa viongozi hawa tulikuwa nao wakati huyu Drogba wa Embakasi South ulikuwa pale. Siku ile baba amesema tunaingia kwa barabara, tuko Chungwa House. Wengine wanasema leo baba ukitoka inasemekana kwamba utauliwa. Akatuambia kama wewe ni muoga
baki hapa. Lakini sisi tunaenda wapi? Kwa barabara. Tulikuwa Embakasi South na nyinyi pale Kware wakati walijaribu kuua baba. Wanafikiria tumesahau. Wanafikiria tumesahau baba alituonyesha risasi walipiga kwa gari yake. Mumesahau nyinyi? Joey! Mumesahau nyinyi? Sasa nataka niwaambie wana ODM, mukae ngumu. Kama kitu ni mbaya, baba alikuwa anasema ni mbaya. Na kama nyinyi ndio chama cha wananchi, wananchi hawezi kuumia alafu nyinyi mnasema mambo iko sawa. Haiwezekani. Haitawezekana. Mimi nataka niwaambie, mimi. Ai bwana, afadhali waniue. Afadhali waniue. Joey. Mimi. Haiwezekani. Lazima tutaambiana ukweli. Kama mambo haiendi sawa, lazima tuseme mambo haiendi sawa. Na nataka niwaambie, kuna watu wanasema ati ndani ya ODM hakuna mtu anaweza simama urais. Yaani mimi nikiangalia hapa mimi naona marais. Huyu Crystal amesimama. Tukimwagika nyuma yake sisi wote anashinda uchaguzi. Nataka wananchi, wanachama wa ODM, murudi kwa ile nguvu tulikuwa nayo bwana. Siku hizi tunakaa ni kama watu ya kuomba. Unaomba nini? Haki yako ni haki yako bwana. Mtu akupee ama akuue. Chapto Krista kai komina Isano na moi gure Chinsa Isano na Ibere chiabo no mobaso manche muregere anara yokure Ekeonga Chinsa Isano na Ibere sinchira yo wenge korende chikoraga Chinsa ikomito iranega iga tokoretera yo mona yanda sinchira yo wenge bwego kenda gotoro buregere roboro buya chengro wakatire Nyaboga Kevin Ongeri kakwene kiabuna chibuchechi na marengo ikirachira sinchira yo bukran kuru studio akabere na bwego korwa sensemire umuntu wabimanyire twarengenere Vanessa Nyaboga. Superstores Nero eduka asorgo gurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate boomerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na Isano na Isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design mbabwate ligani kabwate chikala bunabonelia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green ubutambe gwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukonyagwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyarako bo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyareko bogo kwerera amabwate yu akomenya segeka ayo guchani warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imiyumu chuyigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 01111615
Uhuru Superstores. The people's choice. Guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.